Korinto bi awolo ni ji enyo. Icho nyuma ke enyo. Keje klen kuku ke ashi kuku ni ji nyuma. Ni ajiekpo achon Paulo. Shrahi ehia mo. Shin ehi ha mi. Kene mi ba wie ni nine. Kenu chole kpojie mo ahi. Mi le gbomo ko ye Kristo mi. Afi nyuma ke dwenele. Asha ne ken gbomo ne kete mo ni ji etene. Ashale ni eye gbomo chomni jiu mi le. Ebe gbomo chomni jiu mi le nyomole. Ni mi le ne ken gbomo ne ake ashale ye gbomo chomni jiu. Je ye gbomo chomni jiu mi le nyomole. Shin ake ashale kete paradiso ni ya nuwe mo ni anye awie ni gbomo ko behegbe ake echion tale no le mi le. Gbomo ni tamone ke hewo masho. Shimi sha mi han mi di enche mi he ake jaye mi gbede mo ile aye. Eja ake keji mi ta o mashanle mi fe nkwashia. Eja ake anokwale ma wi. Shimi kun mi hie mi fon koni moko aka bumi febo ni enami. Alo enu ye mi naale. Shiboni afe ni mikawo mi he no tutu ko ye kpojie mo ile adra mo ni amedra keteke no le hiwole. Aha mi me ko ye mi he lo ni ji Satan bofo. Koni egbela mi mai ni mikawo mi he no tutu ene hiwole. Mi panu chole faishi eteson koni ejemi no. Ike mi ake mi duro mo le fahabu. Eja ake mi he walele. Gbede fe momni eyo emuye no hiwole. Mi sumo titri ake mashamafon ni gbede fe mo ile anomo koni Kristo hiwalele abumi no hiwole ye Kristo hiwole mimi sho ye gbede fe mo amli ye hena no ni na mo amli ye fi mo amli ye yiwa amli ye jira momli. Eja ake kemi fe gbede ele no mina hiwale. Keje kuku ni ji nyuma ke ekome ke ashi nyuma ke eten. Paulo wie asafole hi. Mi fe kwashia nye mi no ni mi fe nakai. Eja ake kunle sa ake nye mo nye jio mi. Eja ake keji mi je no kote tepo. Ehwe mi noko ni mi ke bofoi agbo ile ayehebo. Ukadi ni chombo funu chumole afe ye nyete ye tuishi to family ye ukadi ke na akpe ni ke hiwale nuchumo amni. Eja ake minimni nyekpe ose ye fi asafu kuku mele fi ake midi enchele mikanye no nyeke neke tomone afami. Keje kuku ni jino make edwe ke ashinyo ma ke panyo Paulo fa na ene ejishi ete nimi sami yake mabanyewo. Shimi kemihe ebafonye no. Eja ake genye nile mitao. Shimonye dienche. Eja ake esa ake bi tia nito ame follow. Shimon follow ni tia nito ame bi. Shimasumo baba o ake. Mafite nimi yole yenye he. Nyansa mikemihe asha afole yenye susumai ayo. Ani esa ake boni sumo ni mi yoke hanyele faale ni sumo le no agbonu ni ake eyemni ake mi kanye no ne shi ake ni ngalo jimi hiwole mi monye engami ani mi chon me ni mi chu nye ngole ekonomi ye nyami no ipati to fai ni mi chule ke wonye mi ko ani tito ba ye nyami no ani je na kan mu mole no wo kenye die na kaina jiama mo heile amninon wonye. Keje kuku ni ji nyuma kenehu ke ashina agbe kokobo. Ansanye susu ake wona so woji owochon ye nelu. Nyomo hie oyuoye ye Kristo mi. Shisu mome ni efele nye na neshimo mo hiwo woyuo. Eja ake mi shegbe ya ake ekule ke mi bale. Mi ba nanye boni musumo. Ninye hu nye nami boni nye sumo.
bei awunga yeli mnilawo pesenkuminya osheku yeli mohewiemu hefa sakasaka femu nimisami shegbe ake kemi bekunle minyumole abamishi enyehi imaye nkomo mahame ni efe shasa ni amechake ametwile atemempi ye amemujini kadwamabo kenyenye ntwibo lehewo. Hallelujah. Korinto bia woloni ji enyu ichonyuma ke ete keje klenklen kuku ke ashina agbe kokobo ke ngawo yengo ni mi ba na jino ni ji shiete odasefu enyo lo ete adan wie mo na ale sani fe sani amashi me ni efe shasale ke me ni ehwele fe mi ke amemito mumu nyansa mi ke amemato bemni ni mi banyenwo ne ake tamoboni mi ke beni mi banyenwo no ni ji shie nyole kemi be ko le mi ke amehi eke yam eja ake nyemi tawo na akpe ukadiko ni nyeke ana ke Kristo yuo ye mimini Kristo moni gbede ye nyemini shimu ehewa ye nyemini le eja ake asen le ye gbede momni shinyumo hewale na ale ehika ni wo gbede ye emini shinyumo hewale na ale wakele hie akamo ahanye nyeka nye die nche nye henye kwa ake nye ye himoke ye lile mnilo nye tawa nye die nche nye mninye kwa alo nye le ye nye die nche nye yake Yesu Kristo ye nye mni kenye le na kaile menye sa akra ajinye chimi hie kano ake nye ale ake wole waje menye sa shimi panyumofai koni nyeka fe no kufon kukra je koni wole wafe tamo me ni sahiwo shimu koni nyele nyefe papa ni wole wafe tamo me ni sa eja ake onye no ko wafe washi anokwalile shimu keno ko wafe wo ha anokwalile eja ake wona mi she ke wafe gbede ni nyele nyeye hiwalele shi no hefai ni wo pa ji nye mu yeli no ye wo hu ni mi ma ene beni mi banyenwo ne koni kemi banyenwo le mi kenye akayewa ye hegbe ninu chole ehami ni mi kesa shije ni mi kefitele na agbele anyemi me yemi asha ne ya emu ne sheji anye hemi ne dwemu afie kome ne hia hye ye hejole ni sumo ke hejole ni mole kenye ahishi nyanga anye heke na shomo kronkron me kronkron ile fe mi binye ncho Yesu Kristo dro mole kenye mo sumo mole ke mo kronkron na nyubole kenye fe ahishi. Amen. Hallelujah.